Ćao svima, evo nas ponovo. I pošto mi je stigao paket za katalog C13, hajde da pogledamo čega to sve ima. Dobro, otvorili smo. O, kako su sve lepo. Tu su fakture. Zatim novi katalozi. Sa Megan Fox na naslovnoj strani. Htjela sam da vam kažem da će od sada biti, snimat ćemo nove videe, odnosno kad god mi stigne neki novi katalog, zajedno ću sa vama listati katalog i pričat ću vam koje su to najbolje ponude trenutno aktualne. Šta imamo dve ove Turpije za pete. Znači one su bile, sad ne mogu se sjetim tačno s kojih stranica, ali bilo su 3 proizvoda za 429 dinara. Znači mogli ste da miksujete Turpije za pete, kreme za stopala, roll-onove i tako dalje. Zatim šampon iz Avon Naturals kolekcije sa ljubičicom i grožđem. Zatim jedan od lakova, pošto sam mogla da, mislim da ste vidjeli da je bilo, ako se naruče bilo koje 2 proizvoda sa strane od 6 do 17, može da se naruči jedan Nailwear Pro lak za nokte po ceni 59 dinara. Ja sam naručila 2. Evo samo pokažem koja sam to boja odabrala. Ova jedna je Pink Cream, znači to je neka baby roze, a ova druga neka dobra. Poslednje pokažem. Zatim Little Black Dress parfem. Ovo je bilo na korici zadnjoj i mislim da je koštalo 499 dinara. I ovo je pakovanje od 30 ml. Sad ovo najveće. Jeste ova torba, ali je poklon tako da ne mogu da otvorim. Ali to je ova nova Rishelle torba, bila je kombinacija crno-bež, odnosno crno-sivo-bež i kombinacija crno-naranđasta. I to je velika. I ona je bila, ukoliko se naruče proizvodi u visini od 849 dinara, torbu ste mogli da naručite za 1699. Idemo dalje. Evo ga, našla sam još jedan lak. Ova je boja Pastel Pink. Znači još jedna pink. Evo stavit ću čisto da uporedite. Ja mnogo volim pink lakove, znači ova je svetlija, baš je nekako baby roza, ova je malo tamnija. Tako da to mi je baš trebalo, rekao što da ne. Zatim Cetka iz Avon Advanced Mix kolekcije sa jastucicem. Zatim imamo ovdje 2 roll-ona, jedan je muški iz Avon Men kolekcija, jedan je ženski. Iz Avon Care kolekcija ovo je Fresh and Soft sa citrusima. Znači to je isto iz onih proizvoda koji su bila 3 za 429. Zatim 2 gela za tuširanje, jedan je Avon Senses Passion i mnogo lepo miriše. A ovo je novi i to je gel, ali više onako kremast. I on je, znači, neka zimska kolekcija i on je sa vanilom i sandalovima. A sad ovo je bilo u setu. Znači ova 3 Planet Spa proizvoda za 899 dinara. Ovdje imamo, znači ovo je za revitalizaciju kože. I ovo su, mislim, tuferi za oči. Pa, tako nešto. Zatim imamo ovu masku i sredstvo za čišćenje lica u obliku krema, tako malo kremasto. Zatim Celebre parfem. Avon Signature parfem, muški. Ovo je pakovanje 75 ml, ovo mu je bila najpovoljnija cena ove godine, mislim da je oko 1049 ili 1149, ne mogu točno da sećam. Da, ovo su isto
moji, pošto sam upsednuta labelima, izašla su ova nova dva u Avon Naturals kolekciji. Jedan je sa vanilom, a ovaj drugi je sa lubenicom. I ja da čekam da ih prvo. Zatim šta još imam ovdje? Da. Moj najomiljeniji proizvod za nokte, znači ovo mi je druga bočica. To je iz Avon Experts kolekcije i to je... I to je lak za jačanje i sa gel efektom. Znači ja ga prvo mažem kao bazu pre bilo kog drugog laka, a posle ga stavim, znači ga završim skroz, pošto volim da crtam nokte, evo ne znam da li vidite. I onda kad sve to završim, za onaj završni sjaj u obliku gela stavim i preko toga. Zatim Mega Effects maskara. Karmin iz, znači novi Ultracolor Karmin, boji Dream Fuchsia. Zatim, ovo je olovka za oči iz kolekcije kremasto i ovo je u boji Black Ice. I imamo dve olovke za usta, jedna je u boji True Red, a druga je u boji Pink Bucket. Nego su ovo sve poklone, tako da ne bi baš mogla da otvorim da vam pokažem. I ostala su još dva proizvoda. Da, ovo sam ja sebi naručila kao poklon. I mnogo mi se sviđa kako Avon pakuje nakit u ovim kuticama. Evo, vidite kako se izvuče. I onda unutra prsten, da ću vam pokažem. Da, ovo je ova nova kolekcija, sad ne mogu, valjda se zove Zoe ili tako nešto. Evo, vidite kako je lepo. Zlatni. I može da se okreće ova kuglica, znači s jedne strane je tigrasto, a s druge strane je crno. Dobro. I još jedan, znači naručila sam, isto bilo su u setu 3 narukvice iz iste kolekcije. Evo ovako. Ne znam da vidite, jedna je čisto zlatna, ova druga je tigrasta i ova treća je hrapavo zlatna. Znači to je to što se toga tiče. Da, poslali su mi i testere za novi Avon parfem. I još jedan katalog. I Avon Focus magazin. I to je to. Hvala vam što ste me pratili, vidimo se uskoro. Ćao!